Gledam sa neba, naš grad izgleda izuzetno. Urban, pun zelenila i miran. Čini se prelepo je živeti u njemu. Ali moramo da siđemo na zemlju. A tamo... Posle duže kolebljivosti vreme se stabilizovalo, pa se približismo letu. Temperature dostižu blizu 30 stepeni u hladu. Pčelari se plaše da ova jara ne sprži tek rascvetali bagrem, a on je glavna pčelinja paša u našem kraju. Lepo vreme, priroda koja buja zelenilom, čine da ljudi bar za tren zaborave strah od sutrašnjice. A ona izgleda ovako. Novinski članci i elektronski mediji svakodnevno su puni izveštaja o krađama, ubistvima i lopovlucima. I to na prvim stranama i prvim vestima. A sve počinje ovako. Na izgled naivno, ali... Stanari iz zgrade u ulici Rada Zanjca u želji da im trotoarski prostor bude oplemenjen i lep, u dogovoru i uz tehničku pomoć javnog preduzeća Gradac postavili su 5 žardinjera i zasadili cveće. Nije moglo da opstane, što su ga lopovi krali i đene, ali ga kidali i bacali po ulici. Cveće sadili više puta, ali nisu uspjeli da ga sačuvaju, pa šta će kuće, prikupe pare i kupe ukrasne tuje. U prvoj noći posle sadnje ukrali im 3. Šta da vam kažem? Tužno je saznanje da među nama žive ljudi koji izbauljaju iz mraka kao buba švabe i kradu ne samo cveće, nego sve što mogu da odnesu. Stari put za Kraljevo približava se bolnici, ali kako nam rekoše, para ima taman toliko da dođu do mosta na Ateničkoj reci. Na pitanje kada će put konačno biti završen, jedan od radnika se šali. Odavde idemo pravo u penziju. Bolje nam je ovde nego da idemo u Suboticu. Jeste šala, ali u svakoj ima pola istine. U Trnavi nam privlači pažnju tabla na kojoj piše rasadnik Ginko B. Zainteresovani ovim neobičnim imenom, pratimo putokaz i stižemo pred kapiju rasadnika, ukrasnog šiblja i drveća. Ulazeći u dvorište ove kuće i imanja, ne možete odvojiti pogled od pedantno sređenih sadnica i raskošne lepote koja vam se uvlači u oči i u dušu. Njih dvoje, Mirjana i Božimir Božo Pendić, su vlasnici ovog rasadnika. Božo je diplomirani šumarski inženjer, pa nije čudo što ovdje možete nabaviti retko i egzotično drveće kao što su crveni javor i ginko. Mirjana i on su zaposleni, ali sve svoje slobodno vreme posvećuju ovom ne baš tako malom rasadniku. Trenutno uzgajaju preko 5000 sadnica i imaju 60 vrsti sorti. Veliki je to posao i nije dovoljan samo stručan rad. Bez ljubavi prema biljkama i prirodi ništa od ovog ne bi bilo. Takav odnos i odgovornost prema poslu svrstava ovaj rasadnik u sam vrh firmi u Srbiji koje se bave ovom delatnošću. Njihovu decu, kći Juliju, završila ekonomski fakultet, i sina Branislava, studenta prava, nismo zatekli, kad su tu pomažu svojim roditeljima, ali ne preteruju. Na ovom mukotrpnom poslu se niko nije obogatio, ali ovaj primjer pokazuje da ko hoće i želi, uvek može nešto korisno da uradi za sebe i za druge, naročito kada je u pitanju posao obogaćen lepotom i duhovnošću. U romskom naselju u Atenici, a zovu ga Mikro, žive uglavnom Romi Mitrovići. Opština je uspjela da putem donacija obezbedi sredstva za pravljenje zajedničkog kupatila i WC-a. Romi kao i Srbi, isti, ne mogu da se slože. Jedni hoće kupatilo, a drugi da rade nešto na kućama. Ove druge niko ne može da ubedi da su sredstva namenska i da ne može mimo zakona, a radovi treba da počnu. Vreme je da nađu zajednički jezik. A sutra će ovdje biti veselo.
Domaćin Srećko Mitrović slavi babine svom praunuku, pa će ovaj Šuti Jovan, težak preko 70 kila, biti na trpezi. Na gradskom šetalištu pažnju nam privlači zanimljiv flajer, u stvari to smo uvek zvali reklama, u kojoj butik Envelo nudi jednu za nas Čačane neobičnu pogodnost. Kupite robu u vrednosti od 5000 dinara, a gratis birate i dobijete majicu od 1350 dinara. Možda će se ovo pokazati kao pravi način kako privući kupce i trgovce u vreme krize. Približava se leto, pa uprava Sportskog centra Mladost vrši pripreme za početak sezone kupanja. Posle 30 godina rekonstruišu se dotrajale bazenske instalacije, tako da kupači i sam objekat bazena neće biti izloženi opasnostima koje do ove rekonstrukcije nisu bile ni malo naivne. Sredstva u visini od 3 miliona dinara izdvojena su iz budžeta grada. Da je naša emisija zapažena i prisutna u celom svetu, a do sada nas je na internetu gledalo preko 100.000 ljudi, potvrda su ove dve naredne priče. Čačanin koji u pismu zaboravio da nam dostavi svoje ime, živi u Škotskoj. Moli nas da snimimo reku Kamenicu u delu gde su slapovi. Kaže, tu sam sa svojim drugovima proveo sva leta detinjstva i mladosti. Otac mi je nedavno poslao fotografije tog mesta. Kada sam video u kakvom je stanju, došlo mi je da zaplačem. Zar je moguće da je sve zakorovljeno i da je u ovako jadnom stanju i most za Vidovu? Dragi naš Čačanine, nažalost sve je tako, sve je ukorovljeno i prepuno đubreta. Pa vaša konstatacija da su političari zarasli u fotelje i ništa ne vide oko sebe je, nažalost, tačna. U našu redakciju stigao je mail u kome nas Giovanni iz Verone obaveštava da sa svojom ženom Snježanom redovno preko interneta gleda našu emisiju. Giovanni je 8 godina radio u Čačku, otkupljivao pečurke za italijansku firmu Merlini. Kaže, ovdje je proveo najlepše godine života i da je trajno vezan za naš grad. Moli nas da pronađemo njegove prijatelje Čačane, čija imena navodi. Interesuje ga da li su živi i šta sada rade. Uspjeli smo da stupimo u kontakt sa gospođom Stankom Tešić, kod koje je Giovanni stanovao za vreme boravka u našem gradu. Uvek ljubazna i doterana, gospođa Stanka se obradovala. Pokazala nam je kuću u kojoj je Giovanni stanovao i uzvratila pozdrave. Zavičajno udruženje Čačana iz Nemačke organizovalo je u Stuttgartu veče posvećeno Čačku. Ovom skupu prisustvovali su i predstavnici turističke organizacije Čačak i tom prilikom prezentovali turističku ponudu Čačka i okoline. Srpski konzul u Nemačkoj, gospodin Dobrivoje Vujačić, inače đak Čačanske gimnazije i bivši igrač fudbalskog kluba Borac, sa suprugom Milom prisustvovao je ovoj prezentaciji i izložbi slika Milana Čakajca i kazivanju stihova o Čačku i Moravi. Domaćini ovog druženja bili su Vladislav Brkić i Jordan Đević. Sljedeće druženje Čačana zakazano je za iduću godinu i bit će u Frankfurtu, a domaćin je Svetlana Ilić. Ove događaje pratio i snimio naš saradnik i prijatelj Gvozden Nikolić. Možda nećete poverovati, ali ova divna fotografija snimljena je 9. maja 1906. godine na Vašaru u Gornjem Milanovcu. Na njoj je čuveni čačanski knjižar, voskar ili cider Miloš Šljivić. Stoji u prvom redu sa leve strane. Fotografiju nam je dala ćerka Miloša Šljivića, gospođa Rada Ljubisavljević, koja živi u Beogradu, ali gotovo svakog meseca sa svojim suprugom, dr. Dragutinom Baćkom, dolazi u Čačak. I think to myself, what a wonderful